Mkhulumbonani enyakeni omutsha lotshani? Yebo nawe enyakeni omutsha. No, khabula khona asisungule Mkhulumbonani, Mkhulumahlasela uyangikhwatha ungitshela ukuthi njenganje usase ngendumbeni kodwana uthe in the next 10 minutes uzosijoyina. Angilotshise wonke umuntu okhona lapha ehlelweni iZanonke podcast. Ibizo lami nguMandla ngokwamNgunisibongo, nguntshebe.com ngokwaziwa. Le yiZanonke podcast la sithi khona ungafeli ngaphakathi. Yewise mntwana ekhaya sikhulume ebusukwini banamhlanje sikuthoma unyaka singena siza nesihloko esiqhakatheke khulu kwamambala mntwana ekhaya la sikhambisana khona noMkhulumbonani noMkhulumahlasela la bazosihlathululela kabanzi ngokuqhakatheka kokubuyisa nokuvula indwe zakho. Mkhulumbonani, eminyakeni omutsha ngiyakulotshisa begodwa ngiyakwamukela ehlelweni. Ngibawa bonyana ulotshise abalandeli nababukeli beZanonke podcast. Ngilotshisa bonke abalaleli bonke abazokulalela ubabumbonani ehlokweni sethu lesi sisiphetheko. Ngibalotshisa bonke balalelisise bezisise. Kunabantu abafela ngaphakathi abangakhona ukuthi bakhulume, kunabantu abangakhona ukuthi bakhambe. Siyathokoza Mkhulumbonani, nangambala ukufela ngaphakathi kuyinto esilinga ngamandla wonke ekutheni ingaba khona ngombanyana ekugcineni kwelanga ukufela ngaphakathi okugcina kulidele ekutheni umuntu athathe impilo. Mkhulumbonani, siphethe isihloko lapha sithi ukuqhakatheka ngokubuyisa nokuvula indwe zakho. Ngaphambi kobana mhlambe siragele phambili ngaso lesihloko lesi, bengingakuthabela bonyana abantu lapha phasi basikonfirmele ekutheni uMkhulumbonani bamzwa kuhle na. Nangakhekhe ningibhalele lapho phasi ukutsho ukuthi uMkhulumbonani uzwakala kuhle for that siragela phambili ngombanyana simlanda ngokomtato ingasi live on TikTok. Ngokutsho njalo ngilinde bonyana ningiphendule bakwethu ekuthenini yamuzwa na for that ngingaragela phambili ngombanyana kuzokuba mhlambe useless ukuthi sirage naye ezwiwa ngimi kuphela ningamuzwa nini. Simuzwa kuhle. Ngiyathokoza kabini. Mkhulumbonani, ungaragela phambili isihloko ukuqhakatheka kokubuyisa nokuvula indwe zakho. Ukuqhakatheka kwesihloko kulokho nokubuyisa izinto zomuntu bazithethe, kunokuthi abantu bathathe izinto, inhlanhla zabantu basebenze ngazo, bazithathe basebenze ngazo. Thola ukuthi umuntu lo akasana nhlanhla, akasana nekusana, inhlanhla zakhe bazithethe bawusebenzisa. Manje isihloko sethu esingeso sichaza ukuthi thina siyakhona ukuthi sibuyise inhlanhla zomuntu ayogezwa emlanjeni, kubuye inhlanhla zomuntu, kubuya amachudo omuntu la ekade anawo, so abuyise from emadlozini wekhabo. Uyezwakala? uMkhulumbonani uyibamba lapho namtjana usaragela phambili? Awa, ngibamba lapho. Umuntu ubona njani ke Mkhulumbonani ekutheni akanazo inhlanhla mhlambe nofana ke ngithi inhlanhla zakhe zitshabalele zithethwe ngabanye sele bazisebenzisa? Mbuzo wokuthoma loyo. Wesibili, zithathwa sinjani, ngengiziphi izinto ekufuze umuntu abalekele ukuzenza ukulinga ukuvimbela indaba yokubana ngemva kokutheni eyenzile into efana naleyo inhlanhla zakhe zitshabalale namtjana zithathwe? Ngase ngichaze so ukuthi abantu bane-magic eminingi, bazithatha kanengi, bakhona ukuzithatha from emadlozini ekhenu bayokuphahlela, bazithathe from emadlozini bokuphahlela, from emathuneni bazithathe inhlanhla zakho. Bayakhona ukuzithatha ngokurhatshela into, bazithathe inhlanhla zakho yisa. Okay. Babuye bazithathe bese bayosebenzisa. Uthola ukuthi bathethe inhlanhla zakho nje, abantu abasebenza ngenhlanhla zakho.
umuntu uphumela ngenhlanhla zakho uzithethe kuwe manje thina siyakhona ukuthi sicheke sizibone ukuthi bazithethe njani bese siyazibuyisa-ke. Okay. Bese inhlanhla zakho ziyabuya umuntu akhona ubuya uba right mara siyamcheka cala sibone ukuthi inkinga ikuphi ukuthi into zakhe solo aziphumeleli solo into zakhe azivuleki solo akasebenzi solo akunanto eyi-1 yakhe ephumelela umnyaka neminyaka solo into zakhe azikhanye aziphumelele akabi nenhlanhla yomtshado yemibereko yomuntu wembaje ongathathiyo siyakhona ukuthi simgeze sibuyise into zakhe sicheke ebezimini ukuthi into ezibazithethe njani lani siyomgeza sibuyise amandla akhe lawo abawathetheyo la abathethe bakubereka ngako. Uphendula umbuzo wokuthoma Mkhulumbonani ngaleyo ndlela, and then wesibili umbuzo engiuvezileko ukubana ukubalekela njani ukukhanjelwa zinhlanhla mhlambe esikhulukazi ngento onikela ngazo and so forth. Ukuthi ukubalekele Iye ke ngithi ukuvimbela njani umuntu angakuvimbela njani ukuthathelwa inhlanhla nofana ukumukwa iye inhlanhla ezinjengalezo ngakwelakhe ihlangothi. Umuntu ukuthi akubalekele angithi kose aphethe ukuthi abantu abangakhona ukuthi bamthathe inhlanhla uye enyangeni or uye emprofitini or abanye bathanda amasanjoni baye emasanjonini ukuthi bangakhona ukumthatha into zakhe ezi abantu bayambona ukuthi uyaphumelela mntaye esondweni or ayinyangeni or emprofitini ukuthi azivikele ukuthi bangakhona ukuthi bathathe izinto zakhe ezi. Okay. Njengabalaphi bendabuko Mkhulumbonani ngizokuvulela nemibuzo esuka phasi ebantwini lapha nenge mhlambe bakwethu ninombuzo mayelana nazo inhlanhla Mkhulumbonani akhuluma ngazo. You are more than welcome ukutype your question lapho phasi nofana nenge ufuna ukungena ukhwele phezulu kwepanel uzibuzele wena bunqopha. You are more than welcome to do that as well. Mkhulumbonani bengibawa senze nje ngalendlela ngibawa bonyana akuveze mhlambe abonobangela esikhathini esinengi bokuthathelwa inhlanhla number 1 number 2 mhlambe nangakhe khowuveze bonyana inhlanhla zomuntu esikhathini esinengi iye ukubalile ekutheni uyathelelwa and so forth. Ngengiyiphi into ngakwelami ihlangothi engayenza komunye umuntu ngimthathele inhlanhla ngifuna ukuzwisisa ekutheni bazithatha njani inhlanhla ngaphandle kokuthelela abanye ke phela sibezwe bathi nawuphe umuntu imali sometimes akayithathi ngoba ayidinga ayinoraga kodwa uyithatha ngoba afuna ukuyokuvala into efana nalezo ngifuna angazi Mkhulumbonani uyangizwisisa na. Ngiyakuyizwa asomplive uchaza kuhle inhlanhla bayithatha ngendlela eziningi ngithi abantu banemejika ngendlela eziningi lethi nje bengichaza veze ngobunengi bazo ngendlela ongakhona ngayo Mkhulumbonani. Abantu bayithatha ngemali inhlanhla kumuntu abawa imali kanti imali uyokuthatha amachudu wakho wenhlanhla zakho lezi nenhlanhla zemali nenhlanhla zonke kizo zonke izinto zakho thola ukuthi into zakho ziyaphumelela mara eza azokuboleka imali kanti imali le uyoyisebenza ayibeke nakayisebenzela ayibeke ayivalele ebhodleleni bese into zakho zenzani ziyakhamba ke zibuyela kuye. Umuntu uyakhona ukuya akhona ukubona idlozi lakho uthola ukuthi uwazi umuntu mhlambe womndeni wazi idlozi elikuphawu akhambe ayethuneni afike ethuneni embele imali ajike into zakho yeza ngemali emadlozini wakho la akupha imali thola ukuthi mhlambe nguba mkhulu wakho or ngugogo wakho bese uyokuphathela imali kanti imali uyiberegile ukuthi aguqule into zakho ziye ngakuye. Okay. Bese kohatsho
bakhona ukurhatsha umuntu usebenzisa umuthi for kuye wazi ukuthi wafaka umuthi emanzini wageza wakhuluma bese ayokurhatshela wena loyokudlula lapha uthethe indro zakho ziguqukela kuye. Okay. Yeah. No uyezwakala mkhulubona. Mam J akwande, happy new year. Ngiyayisearcha le account angifunyani, it's Big Sister as in CSTER. Angifunyani lapha. Angikushare yona mhlambe ku WhatsApp Mam J, and then ku WhatsApp in fact ikhona ku status sami nangakhe ko check lapho uzoyifunyana Mam J. Ku status sami already ikhona I life lena ngakhe uyilandele lapho Mam J, ngiyathokoza. Right, si rakela phambili mkhulumbonani. Ungaraka papi angazibonyana bese uqedile. Fanele ngibachasele bezisisa abantu banomagic omnengi. Abanye bayithatha ngezinye indlela, zinengi indlela zokuthi benze umagic ukuthi bathathe indro zakho. Ngomagic eminengi. Engeke ngakhona ukuyichaza ngoba mnengi. Abantu abathatha inhlanhla kufana nabathathela umuntu. Nomunye umthathela ngendlela eso, nomunye umthathela ngendlela eso. So mkhulumbonani ke nasesiza endabeni yale ethenga njengokuveza uthi wena nangemali bayakuthathela inhlanhla zakho, umuntu ngibawa imali ngiyamnikela kani akayibaweli kuyinoraha kodwana kunezinto ayozenza lapho. Ngikuzobala indaba yokuvalelwa ngebhodlelweni kwemali leyo iyokuhlala endaweni ethize ukuze mhlambe izinto zami zivaleke namtjana zichabalale. Nenge umuntu abawa imali analeyo hloso leyo yokukwenza okufana nalokho, ngingamnikela ngesandla kodwana ngimnikele ngebhanka, kwenzekani lapho? Ngebhanka umnqobile ngebhanka angeke akhona ukuthatha inhlanhla zakho ngebhanka. Kwala ukuthi umnikele esandleni ngoba unikelwe nguwe esandleni. Namnikele esandleni uyokhona ukuyisebenza ukuthi inhlanhla yakho le iye kuwe, mara ngebhanka ngeke akhona. Na umnikele esandleni kula kuba nomraro khona. Yeah, ngithi kubereke ama-fingerprint akho la. Okay, so yazi mkhulumbonani sikhamba sekuyakhulunywa lena le usuyezwa laba baveza lokhu laba baveza lokhu and so forth. Kuba khona inkulumo endleleni ezizwakalako ekutheni lokho na unikela umuntu imali wayigamula kancazanyana akusese imali epheleleko as such, and then akakwazi ukwenza iziganyana eziningi using leyo mali leyo. Angazi bonyana kungakuyiqiniso kangangani lokho ukuthi wena uyigamula umnikele iyafanya nayo imali. Ake sithi nasi 10 rand iphelele ndene ugwina apha sengikhipha nje iphisanyana encane kuthiwa batsho ngombanyana ayisaphelelanga imali le ngendlela yakhona, and then kuba nzima ekutheni umuntu aperforme whatsoever lokho ebekafuna ukuperforma ngonobangela ukubana imali le ayikaphelele. Asazibonyana kuyiqiniso kangangani lokho, ungaphawula uthini kilokho njengomlaphi wendabuko? Mina ngaphawula ngithi ukwenza izinto asifanani. Lokho ngithoma ukuwizwa ukuthi na uyithiphisanyana encancane khona ukuthi ayikhambi. Lokho ngithoma ukuwizwa ngawo nje na ukhuluma nje, lokho angiyazi. Okay, sizinto esizizwa bazikhuluma endleleni. Mam J akwande, happy new year Big Sister. Siyathokoza ukuba nathi ebusukwini banamhlanje senyakeni omutsha. Sithoma ngomkhulumbonani, silinde umkhuluma Hlasela bekaveze indaba yokuthi uzokuba la ngokora 2 kodwa sekubonakala kwanga isikhathi simchiyachile umuntu bekangendumbeni anabantu kodwa asesirakarake naye umkhulumbonani. Nenge nemibuzo bakwethu ngibawa bonyana ningene nibuze umkhulumbonani. Si lapha ekutheni
uzibuyisa njani into zakho ezivalekileko, uzibuyisa njani into zakho ezikulahlekeleko. Mhlawumbe ke sikhulumele indaba yenhlanhla, uyazazi umuntu onamatoho, usebenza kumnandi kunje jikijiki, into zichabalele ngendlela ekungazeki ngayo. So now umbuzo uthi nange zichabalaliswe umuntu indwezo uzibuyisa njani? Nguwe ekufuze ubuze umkhulumbonani nomkhuluma Hlahlela awusazokulandela nomtshana usazongena ekutheni uhelebheka sinjani, ungafeli ngaphakathi mntwana ekhaya, ungafeli ngaphakathi yewize sihelebhane. Nenge ufuna ukubhala phasi, you are more than welcome ukukwenza lokho, sirage sichinge phambili. Mkhulumbonani, right, nangumuntu ke mkhulumbonani unomraro ukubana ubona kuhle ukuthi le akusese ngeye universe sengezabantu, sezizinto zabantu ekutheni into zami zingasakhambi kuhle ngendlela mhlambe bengazi ngayo nofana ngendlela ebekazi ngayo and so forth. Wazi sinjani ukuthi into zakhe zivaliwe ngaphandle kokuthi aye ukuyokuhlola, nofana ubona sinjani? That's why sichaze sona isihloko esikwesinye isikhathi umuntu into le imbambile mara akazwisisi ukuthi into le imbambe njani, into zakhe sezikhambile enabekane izinto zakhe leziphumelela. Ngitsho ukuthi thola ukuthi umrena akazwisisi. Manje sithola ukuthi nasichazayelele sona isihloko sichazela ukuthi umuntu bakhona ukuhlathuluka ukuthi abantu bayazithatha inhlanhla zabantu babereke ngazo. Thola ukuthi umuntu lo bekabereka aphumelele, into zakhe zilunga zikhanye, mara into zakhe zasaga kancane wagcina ngasabereki nokubereka. Ngengukuphi ongayelelisa abantu ngakho mkhulumbonani ekubuyiseni kwento zabo? Uthi ngengukuphi ukuthi ngibayelelise? Ngengukuphi ongayelelisa abantu ngakho ngokubuyisa kwezinto ezibalahlekeleko namtjana ngokubuyisa kwenhlanhla zabo ngendlela uveza ngayo ekutheni ziyavalelwa ngemabhodlelweni, into efana nalezo? Yeah, that's why ngichaza ukuthi abantu kose bona bangafeli ngaphakathi, and abantu bangafeli ngaphakathi ngoba yana bona into zabo zivalekile. Umuntu ujika uyazihloboka yena ukuthi hawa emhlabeni angeke ngisalunga, and athola ukuthi umuntu angabuya alunge emhlabeni ngoba yana umuntu lo ubelethwe naye into le, mara abantu babuye bakuthathele inhlanhla zakho eza, bakubona ukuthi unenhlanhla, bakwenze ube umuntu sobalirata lo muntu. Inhlanhla zabaziphethe baziberegisa wena sowuphenduka iratha lo muntu. Nabakuthatha inhlanhla zabele ujika ube liratha lo muntu. I'm sorry ukutsho njalo, mara ubanjalo. No, uyezwakala. And then mkhulumbonani ngikuzwe ukhulumisa indaba yokukhamba bayokubawa emadlozini namtjana bezimini bakwenu babawe inhlanhla lezi and so forth. Bachingaphi nabayokubawa ebezimini, number 1. Number 2, bavuma njani bona abezimu ngawe umntwanabo khabola khona, bavumela omunye umuntu wangaphandle? Abezimu bona abantu bayakhona ubathenga umzimu phela naye kwesinye isikhathi ungenye indlela uyakhona ukuvuma na umthenga ukuthi uyokwenza into somuntu so bamthenga ngayo imali leyo abayiberekileko le. Usho ukuthi ngamanye amagama nabo bayithatha. Akwande sisibusi, happy new year. Siyathokoza. Ngamanye amagama nabo bayayithatha ijojo. Nabo bayithatha ijojo. Akunamuntu ongayithathiwe ijojo. Lo mfundisi ijojo uyayithatha, wonke umuntu uyayithatha ijojo. Kuzabe ngasemali. Imali le bakhona ukuthenga ngaye ebezimini bekhenu. Kengichaze so, thola ukuthi umuntu wazi idlozi lakho. Uyabona abantu abathathela la njengefamily, ithathele ifamily enye eyaziyo ukuthi ifamily lo umntwana lo uphiwa nguwa mkhulu wakhe muphi inhlanhla. Babuye bokuthenga uba mkhulu leyo ngemali naye avume.
Manje umuntu kose aphila aziprotectile ngoba umuntu uzokuthi hawa mina ngiyabereka ngirehe ngemali bagcine benzani bamthathele agcine angasabi nemali angasabereki into zakhe zichabalale kanti bakhambe bokuthatha lapha ethuni lapha bokuthenga ubamkhulu loya. Alright. No, uzwakele mkhulumbonani siyathokoza. Bakwethu nengeni nemibuzo ngiyabuyelela mayelana nokuvula kwenhlanhla and so forth. Namtjana ukubuyisa inhlanhla ezikulahlekileko nangu umkhulumbonani ukhona. And then umkhulumbonani asibuyele la ngoba isihloko sithe ukuqhakatheka ukubuyisa nokuvula into zakho. Right, ukuvula lokhu ake sithi nangumuntu ke akakafakwa ngebhodlelweni akakathathwa imali yakhe yayokufakwa ngebhodlelweni kodwana into zakhe vele azilungi ingasi ukuthi kunenhlanhla thizeni athathelwe zona akakathathelwa nothing at all. Isihloko sikhulumise nokuvula kwenhlanhla lapho sidlula njani nimvulela njani umuntu ofana naloyo akakathathelwa inhlanhla akakavalelwa inhlanhla net nje nakuyenzeka azikho inhlanhla ngakelwakhe ihlangothi nizivula njani nengehonakala. Uthola ukuthi yena kwemvelo inhlanhla azikho akakathathelwa ngokwemvelo ingasi ukuthi it's black magic ingasi ukuthi uphe umuntu imali ngemva kokupha umuntu imali umuntu wayokwenza akwenzako ngemali leyo wamvalela ngebhodlelweni ngendlela uveze ngayo ingasi ukuthi uhatshelwe umriyana thizeni mhlambe la azokudlula khona wathi nake qako wathola ukuthi uyeqiswa inhlanhla zachabalala nomtshana zakhamba zasuka ngakuye akukho nokodwa okunjengalokho kodwana kumuntu vele ongananhlanhla loyo muntu loyo uvulelwa sinjani yena umuntu ofana naloyo. Loyo siyamcheka ukuthi why angabi nenhlanhla asisho ukuthi sonke singaba nenhlanhla ebonaka mara umuntu ungase kube mpompompompompo emhlabeni asale ukuthi umuntu sonke singaba nenhlanhla khona abanye abanenhlanhla khulu abaphiweyo khona umunye uzima angeka kudala uthola ukuthi awunanhlanhla total lapho siyamcheka umuntu wakhona ukuthi angaze abe uthi angabe nenhlanhla ikinga ikuphi kwenzekani simcheke bese nasiqeda ukumcheka simbonile ukuthi ukuthi akananhlanhla akananhlanhla kose simfunisise simbone ukuthi kubangelwa yini ukuthi yena angabi nenhlanhla yena ndani sikhona ukulungisa iproblem yakhe le ebanga ukuthi angabi nenhlanhla thola ukuthi kwesinye isikhathi madlozi kunenkinga yena emadlozini kukhona angakulungisiwe emadlozini nalamadlozi la avala into zakhe ukuthi angaphumeleli. Thola ukuthi amadlozi la ngiyo avale into zakhe ukuthi zingaphumeleli kodwa silungise lapho simcheke lapho ukuthi lidlozi liphi elenza ukuthi into zakhe zingaphumeleli thola ukuthi loyo akaloyo. Njengabalaphi bendabuko ninekhono lokubona ngaphambi kokuthi umuntu ezekini akhe ngithi kephele sizwe ukuthi omunye umuntu ukhambile wathi ase nthabathabeni zetolo mhlambe wahlangana nomuntu othile wathi hey umuntu kunento esonga kuwe profit like noma mhlambe ngaba zinyanga into efana nalezo ngakwelenu ihlangothi njengabalaphi bendabuko ninalo ikhono elingako lokubona umuntu nenge ninalo kuyenzeka ubone umuntu mkhulumbonani ukuthi lo ngathi umraro naku ombambileko phandle kokuthi lo muntu eze ngakuwe. Kuyenzeka kuyenzeka mara kwenzeka so nase kusifikele ukuthi umbone kuyazifikela ukuthi umbone kuyenzeka kuyenzeka ukuthi uyambona umbone ukuthi umuntu le problem yakhe into esiso uyimlana ukhona ukumtshela ukuthi hey
nakazwisisa uzasazwisisa nakangazwisisa uzase angazwisise mara uyokubona ukuthi umtshela iqiniso into vele emphetheko wena uyayidlulisa into leyo then sekusala ngakuye bonyana ilana njani ya wenzani kusala ngakuye uyamtshela yena uyamchasela ukuthi umuntu unenkinga esona so ikinga lekho siyilungise sona so okay no ngiyathokoza ukuzwa lokho mkhulumbonani Janibezwe akwande papa nyakomucha ngithemba bonyana ningene kamnandi mswekhethu siyathokoza ukuba nathi ebusukwini banamhlanje Mam J Yeche happy new year baba Mnguni ningene njani kamnandi khulu amehlo saphelele singezwe ngikhaya thokoza aha nangumkhulumahla umbonani baba Mbonani uyavuka pa mvuke khulu mama sithokoze baba Mbonani baba Mbonani ngiyakuzwa ukukhuluma ngenhlanhla zavaleka zavuleka manje baba Mbonani ke sikhulume ngomuntu onganankolelo yokuthi kosezekini ninabalaphi bendabuko izinto zakhe zijamile izinto zakhe nazijamileko understanda lokuthi akusisikhathi ukuthi izinto zakhe zenzeke ngaleso sikhathi akusimntu okholelwa ukuthi kosezekini abalaphi bendabuka bomkhulu Mbonani nithome nichise nempepho niyemsamo into ezinjalo maybe nalakhulele khona azenziwa umuntu njalo uhelebhe kanjani loyo udisi ukuthi umhelebhe ngoba yena akanakolelo loyo unganakolelo that's why sichaza ukuthi umuntu angachisekeli ngaphakathi kube unenkinga uyabona loyo kuba nzima mara kuya nokuya ekhambeni kwesikhathi libona labo bagcina bafikile nabo kithi angithi nasisikhathi siyakhamba sikajami phela solo izinto azilungi solo into zakhe azikhanyi nabo bagcina bafikile ngoba abakutshele ukuthi mina ngize kuwe la nabenganakolelo ngamanye amagama mkhulu Mbonani uveza ukuthi igcina iphelile into ukuthi akakholelwa ngakini ya igcina iphelile iphela vele ukufika kithi apho unothi nomncedile wade mina benganakolelo bakhona banjalo and then uyavuma bonyana bakhona abangeziko at all nanoma sekubheda kangangani but stick to ikolelo yabo ya bakhona no ngiyakuthokoza Mam J baba Mnguni kubudisana ngoba umuntu bathi idonki ngeke wayiseza amanzi ungayisa emlanjeni mara ngeke wayiseza amanzi ngoba umuntu noma anekinga awazi ukuthi kosi umhelebhe njani ikinga mingileyo baba Mnguni ngoba nakuthi umuntu uvalele inhlanhla umuntu niyambona ukhula phambi kwenu or ubeka mkhulu kini izinto zakhe zikhamba kuhle all of a sudden umuntu from 100 to 0 siyibizani leyo from 100 to 0 sikhuluma from 100 to 0 umuntu lo uthoma ukudevelop abo depression zonke lezi zinto ezingekho right vele abo doctor nabazomdiagnose abazokuthi une depression and i-depression izombulala from 100 to 0 understand ukuthi bowunenkoloyi nje ukhamba ngenyawo bowunomuzi nje uhlala maybe ku backroom or uhlala emkhukhwini yazi indonyane ezinjalo baba Mnguni angazi ukuthi njengoba umuntu angakholelwa ekutheni inhlanhla zomuntu or izinto lezo ziyenzeka abantu abanjalo bahelebhe kanjani ngoba sibacalile no siyathokoza umkhulu Mbonani uyaveza ukuthi nange bangaveliko ngakibo kuyabhala ukuthi bona bangabahelebha ngamanye amagama sebahelebheka ngapha bakholelwa khona ake sizwe usesinofanezile bonyana usiphathele ziphi yena happy new year sesibuze Happy New Year, paneleni nivukile bakwethu.
thokoze. kamnandi khulu singezwa ngikhaya. Ngithanda ukulotshisa noke mani ngilotshise nobaba esinaye la uzosiphandlulula. Mina ngazorana ngiyokuphuma esihlokweni na mara mina into engenze ngikhwele ukuthi laba abantu evane kuthiwe bathatha inhlanhla yakho asithi nangu ngisesibusi nginje nginenhlanhlanyana encane nje yokuthi nako ngiyabereka noma ngakaphumeleli mara nako ngiyabereka bese and then ngibe nabangani vele njengoba nginabo nje ababudisi vele abantu laba bayithatha nenhlanhla yami ngoba vele anginamali vele kwamina anginamali. Yeah. Ungene kibo vele unganalutho vele awunalutho mara ungenile umnganabo so nabazokutshela ukuthi abantu abo bathatha inhlanhla yakho like kose ukholwe na ngibakubuza kubaba kose ukholwe or nokholwa uzakuza istrafa wena. Yeah, right. Uzwakele umbuzo wakho. Mhlawumbe ungangihelebha umbuzo wami lo ubeke kuhle ngendlela uba bazowuzwa ngayo. Ya no ngizomvezela kimi Martin. ngibawa ukuthi umute baba asoblef kunerasi ngabo lakho ihlangothi ngibawa umute solonkana singakafiki kuwe. Thank you. Right. Mkhulumbonani. Sithokoze ba. Angazi bonyana umbuzo ka sesinofanezile uzwile na umbuzo uthi ngimuntu ngiyasebenza la ngisebenza khona iye khona angisebenzi umsebenzi obusy and so forth ukuthi mhlambe umsebenzi wemali ezinengi kodwa nginabangani abasebenza imisebenzi enjalo abanemali ezinengi bayazisebenza nokuzisebenza abangani ababudisi kuthi ukuthi ukhamba nabangani ababudisi amabhoza into efana nalezo abantu asele baphambili kuye and then kukhamba kuzwakala indaba zokuthi labantu anabo yena okunguye ophasi kibo bathatha inhlanhla zakhe bazithatha sinjani bona baphambili kangaka already kuye ngingazibonyana ngubeke kuhle sesibuzi kuhle kuzenjalo danko. Ngiyathokoza. Yeah, ithi ngimchazisele ubusi ungene kwibo sesibusi ungene kibo wena nokho ubereka unenhlanhla nembijana leyo. Ngiyakuzwisisa ngichaza ngakho akukhonakali bakhathe inhlanhla mara ungene kibo nokho unjalo leyo kodwa angifakaza ayisiqiniso leyo. Ngiyathokoza. Ngiyathokoza. Ayisiyo lokho wena imbijana unayo ungene kibo bona babudisi leyo aliyiqiniso ayisiqiniso leyo. Ngikupho ngasiqiniso Mkhulumbonani uyachaza ya ngifuna ukuzwisisa la ukuthi ngikupho kungasiqiniso ungasiqiniso ukuthi yena ungene kibo yena nokho asabereka angasi strong mara yena uyaphila nokho uyabereka uyayibona. Yeah. Ungasiqiniso ukuthi yena ubathole banje bathethe njani inhlanhla zakhe abathole banje babudisi nje. Right. Askis babungune nami iyangichiya ubabumbonani uthi akukhonakali ukuthi uchomane nabantu abantu bakhone ukuthatha inhlanhla zakho into le iyenzeka babumbonani siyibona ngamalanga futhi kese sijike msinyana siyibuyisele ngakupartner uhlale nobabumbonani ubabumbonani angabereki ngoba inhlanhla zakhe ababumbonani ziphethwe nguNofanezile. Thank you Smolly. Abezimu bakaNofanezile
banikela umbonani inhlanhla angitsho vane bacabanga ukuthi uzokuphatha umntanabo lo kuhle baba umbonani ungizwe kuhle wena ufike udlale ngonofanezile bayazithatha inhlanhla zabeza angazori ngiyezwakala ipoint ami lapho na inhlanhla zathatha ubani Mam J baba umbonani ngithi mina ke sengijike ngiyifanise njengepartner like kube unepartner nginobaba umnguni inhlanhla zinonofanezile ukuze umnguni lo akhona ukuphumelela kungenxa yenhlanhla zakanofanezile sele umnguni angasaphathi unofanezile kuhle ngenhlanhla zakanofanezile zamadlozi ngithini ngingathi ngithi yes ngithi and then indwezo ziyakhonakala ukuthi zibuyele back kunofanezile just because wena you took advantage ngonofanezile into ezinjalo ziyenzeka ya lento ziyazenzeka mara ngendlela achaza ngakho usesilo uchaza ukuthi ungene ebanganini abaphilayo yena uphila ngcono leyo ine differ leyo ichaza iya differ kuneyakhe le yakho le irek uqinisile ikhona into enjalo lapho vele ngithi mhlawumbe ngihlala nomuntu ngibe nenhlanhla siphumelele sinaye mara mina nasiphumelela sinomuntu loya ngachifte emntwini loya uthola indweza ziyachabalala yakhe iyadifara ngani idifara ngokuthi achaze athi yena ungene abangeneni bakhe yena aphila nokho uyakubereka mara akananhlanhla engako mara uthole labo baphila nabathole baphila bangamthatha inhlanhla njani bona ubathole baphila akhe ngikubambe kancane mkhulumbonani siyezwa ngaphandle kuthiwa abantu banendweleza ezinganabungozi and so forth and so on angitsho and esikhathini esiningi abantu ekuzwakala ukuthi ngabathethelendo ayinabungozi kuba abantu ababudisi iye nofana awa kuba abantu ababudisi iye ngisho ukuthi nawubaqalile kozimpunyela ingasi ubudisi mhlawumbe ngikhulumi ngabantu bakasisibuza ababudisi ngikhulumela ukuthi babantu ababudisi in a way that bakhamba ngayo yonke ikoloyi oyaziko wena and then labo bantu khumbula ekutheni imali zabo zize ngenye indledlanyana and so forth iye mina ngiyakhamba ngiyokuchomana nabo nge-1400 yami namtshana ngeMazdanyana yami lapha encane nginayo inhlanhlanyana yokwenza i-10 randa ubunzima bokuthi babone ukuthi inhlanhlanyana nginayo bayidzwebu bukuphi nofana babhalelwa kukwenza sinjani lokho ekutheni mina right room tele ngikhosele ngaphasi kwabo as much as bangibiza mngani kodwa nabayangithathela inhlanhlezi iyenzeka into efana naleyo kuyezwakala ukuthi iyenzeka we want confirmation from ngakwelakho ihlangothi njengomlaphi wendabuko ekutheni ingamhlambe into enjengaleyo ikhona na kokuthi ungabethwa ngilo ohleli naye malume labo vele abaphatha into le engakhulunywayo le esisho liphawu leyo labo bona bayingozi ya ngoba waba-close nabo bathatha inhlanhla zakhwesi labo mina angiyi nemnyanye nabo ngoba ngiyazi na uya nemnyanye nabo into zakho ziyakhamba labo ngibahlonipha ukubahlonipha-ke labo uzwakele sisibusi uphendulekile ngiphendulekile bese enye engifuna ukuyibuza godi ngile yokuthi
kuyakhonakala ukuthi amadlozi la engasingewakho angewakho half like half brother and half sister lese mhlambe unoma and then inoma ninabantwana bekhenu nishera ubaba kuyakhonakala ukuthi amadlozi la wesibongo lesi engasiso sakho lesi wena okhuliswe ngibo angithi example ngikhuliswe abantu bakwaNruli mina ngingekwaJiyani kuyakhonakala ukuthi amadlozi akaJiyani angangivalela mina inhlahla mina ngingakaNruli nase sikhulumela endabeni le yokuvalelana inhlanhla le asithi nibantu abomuntu nishera ubaba anisheri uma nisheri uma anisheri ubaba bese nima siblings athanda ukulwa and then athanda ukulwa nje wena ubone ngathi lesi sibongo ukhulelwa ngaphakathi kwazi ngathi sikuvalela inhlanhla bese into leyo like ngibuza ukuthi iyakhonakala na orangeke yaba khona leyo ngoba wena la uyakhuliswa awusiligazi lakho uyakhuliswa kuphela ukuthi bona bakuvalela inhlanhla iye leli dlozi liyakhonakala ukulwa nawe kangangokuthi likuvalele inhlanhla na ungasiligazi lakho na nje uhlanganiswe ngumakho nalo akhonakala athi igazi lakho ngiyala khonakala awa ngingachidela abanye ngiphendulekile ngingachidela abanye Alright. No, siyathokoza. Malumekazi sithokoze kwamambala izipho kulungwana siyathokoza nangakwelakho ehlangothi. Usmoli ngiright musisikusi testimony or moli yeah smoli sithokoze khulu kwamambala izipho ngakwelakho ehlangothi bakwethu. Let's continue tapping the screen. Tshantibezwe mkhulu akwande inyake nomutsha siyakwamukela sekulochisa ehlelweni zanonke podcast mfo ngafeli ngaphakathi yewize sikhulume ukuqhakatheka kokubuyisa nokuvula indwe zakho mkhulu Tshantibezwe. Umutile papi ngiba unmute nenge ungizwa. Akwande Aha. Akwande. Ngiyakomutsha bantwana bekhaya. Lo nginombuzo kumkhulu manje umbuzo lo ngisabothi uzokulahleka ngikhonkholelwa ukukhuluma nje. Akubuyelele. Nginombuzo kumkhulu la ngimuzwe nakaphendula umbuzo lo wokugcina ukuthi nani chera ubaba ningacheri uma ngiyakhonakala ukuthi amadlozi wala ukhulela khona akuvalele na indlela zakho. Okay, yeah, ngobuzwe nofanezile ngathi uveze ukuthi akhonakali nenge ngingenamanga. Ya bengifuna ungenelela lapho ukuthi na umkhulu nakathi akukhonakali ngifuna ukubuza ukuthi na ukhulele esibongweni eso akukhonakali na noma akukhonakali na noma ukhulele khona na. ukhulele esibongweni sasakuphi engasiso sekheni. Iye. Uthola ukuthi wena ukhulele esibongweni engasiso sekheni. Iye. Ya uveza ukuthi ake sithi mhlambe ngikhulela kwaMnguni angisuye wakwaMnguni ngwakwamahlangu kodwa ngonobangela ukubana umma wendele kwaMnguni ngikhulela kwaMnguni ngifikela kwaMnguni ngisemncane ngibhalisa ngesibongo sakwaMnguni eso ngingasuye wakhona ubuza into efana naleyo uthi nawukhulele khona nofana usebenzisa isibongo sakhona ngazi ngikuzwe kuhle Tshantibezwe. Iye injalo. Iye ngimchazisele so na ukhulelele lapho na uthi uyakhamba uye ebantwini umuntu azokutshela ukuthi idlozi lalapho kwaMnguni akubonga wena kwamahlangu
but ingudlozele lekuvalele izinto ukuthi into zakho zingaphumeleli ayikho, ayisigazi lakho. Engizwa umkhulu uthi idlozi ekungasilo igazi lakho angekhe lakuvalela indlela zakho. Akhonakala ukuvalela njani ngasigazi lakho? Mkhulu, mbonani. Ngikhulela kwaSikhosana. Ngikhuliswa nguSikhosana. Ungikhulisa njengomranakhe, ungithanda njengomranakhe. Nakaceda lapho uSikhosana nakaleleko, asidlozi lami. Uyavala idlozi lakho mara uyakuvalela into zakho. Tsithi zivaleke tu. Uyazivala nedi ingasi tu. Ingasi tu. Kuthi asivale tu usobona. Akhonakala. Ukuzivala uyazivala. Ya uyazivala mara not ukuthi usokolo bathi into zakho aziphumelele. Jama ke mkhulu Mbonani ngifuna sikhambisana. Ukuzivala tu uyazivala. Ya uyazivala angazivala kancane mara ukuthi asivale tu usobona. Ngamanye amagama uyawahoxisa amagama la obuphendula ngawo umkhulu uJanibezwe ukuthi akhonakala ukuthi idlozi elingasigazi lakho likuvalele. Akhonakala ngamanye amagama uyawahoxisa uthi wena liyakuvalela njenganje kodwa alikuvaleli tu. Alikuvaleli tu batsho uthi ngichaza ukuthi alikuvaleli tu bona ubuthade mara ukuvala liyavala. Mara ukuvala liyakuvala thola ukuthi mhlambe khona elekubangawo ngobanyana lapho ukhulele khona idlozi lakhona uya nangabe usowuchidile ukhambile ubuyele ekhelo liyabikelwa. Janibezwe uyangizwa? Iye usathatha amandla Janibezwe usesekhona or uyathile ngependulo? Akabuyele esitupini kayokubhala. Hayi nangikhulumako vane ngifuna Akabuyele esitupini. ikingami vane ngingathanda ukuphendula ngelwazi lami, so vane ngifuna ukuthi nangiphendulako ngiphendule ngakwabanikazi besiphiwo sami ngoba ngibuza ngaso, yabona. So mina ngelami ilwazi idlozi lemzini lingakuvalela ube liratha Uvithiye. kungasiligazi lakho. Why ngisho njalo? Ngikufakazela ngokuthi na ungeza uzokweba kwami mina kwami uzukuphuma. Na ungayokweba wabusehla ngibize noma uthi na uqeda ukweba webe into ethandwa silukazi salapho khulu. Nasingakuthwelelisa besilale sibe lidlozi usazokuvalela ukuya phambili, ayikho into ezokuvuleka asikho isihlahla esizokulapha lokho nange webile until wena anguzwa nange uwebile. iye Angithi kuchaza ukuthi nange uwebile. yazi ngichaza ukuthi idlozi le engasiligazi lakho lingakwenza iratha lingasiligazi lakho. Kwesinye isigaba uNtshebe angaya kuNofanezile, afike kuNofanezile Dlathanda, nakuceda la adlale nguNofanezile. uNofanezile kani amadlozi akhe anaye amthanda khulu. uNtshebe akhambe alisa uNofanezile aye komunye. Zibhede into zakaNtshebe, zibhede ukudlula ekuthomeni, zingasabhediswa ukuthi vele bezinjalo, sezibhediswa nakuthi uhlukumeze umntwana wedlozi elithize elibukhali.
that's where kungena ukuthi nanilala nako kuba ne soul ties, ukuhlangana kwemimoya. Wena bocabanga ukuthi uye kunofanezile ufuna ukuyobetha 1 2 then uyanyamalala, kanti unofanezile umbethe noma uwembethwe. Na uqeda ukwenza into zakho ezo ukhamba, unofanezile nakalilako wena umbona alila isihle lapha kani ulilela ama-guardian angel anaye angafuniko ngaye, bese asukume athi sizomkhomba untshebe uyozube lirata igazi lakho kungasilo labo nje. leyo yazisisakala lapho ngobanyana umuntu uqale naye ngegazi, na uhlangane naye ngegazi umuntu lo sela ligazi lakho ena amadlozi lawo wakhe azokulwa ngoba wena ungene egazini lakhe enokuye wamenzisa ubuhlungu. Yazisisakala leyo. So ukuyisonga leyo kuvalelwa lidlozi engasilo nesibongo sakho umkhulu Bonani, so uyavuma njenganje bonyana iyena ngambala liyakwazi ukukuvalela idlozi engasilo lakho ngokwesibongo indlela zakho namtjana inhlanhla zakho? Mina uyazi ngivuma ukuthi idlozi elikhulisileyo liyakuvalela, mara yena uthi liyakhona ukuvalela tu ukuthi likuvalele tu. Mina ngizwa yena nathi liyakuvalela tu ukuthi ube lerata. So ligazi lakho ngongavumelani nakho lokho ngamanye amagama. Yazi ngichaza ukuthi yena uright nakakhuluma njalo, thola ukuthi kwesinye isikhathi amadlozi akafani. Asilisa ukwafanisa mkhulu Bonani sengila ekutheni liyakuvalela namtjana alikuvalela. Lona ngendlela engazi lapho liyakuvalela mara not tu ngala yaka tu. Inga gutu no. Leyo ngiyayala. Umehluli ukuze ukuthi nasithi tu sikhuluma ngani. Umehluli sikhuluma ngokuvala tu kungabi nenruja next. Right. Next. Yeah, siyathokoza mkhulu Bonani, siyathokoza. Mara-ke singakaphume edlozini ungakangeni kumbuzo wakaba bethu lapho ungangenyoni umehluli, ungakangeni embuzweni akhe. Khe ngibuze umbuzo naku bese ngehle ngumthangana. Naku ubaba uMbonani uchade waMasilela, then nakachade kaMasilela ubaba uMbonani uyalala. Uma Mbonani aqeda ukulala kungena umnguni lo uthola vele umama Masilela lo alalelwe nguMbonani khona mhlambe asibalise sithi indawo sithi kusemaplasini, and then ubaba umnguni athuthe umama lo amuse ematresteni, and then nanifika lapho umuzi loyo ungwakabani ubizwa like kubizwa siphi isibongo lapho ngisiphe emele sibizwe? Bizwa sokuthoma lapho. Kubizwa sokuthoma? Yeah, bizwa sokuthoma. Umbuzo lo ungena ngembathi lo wesibili ungena ngembathi. Alright, angehla ngomhoba. Ake ngibuze before ivala mnguni. Ayikhona Lo wesibili lo uyaphakela. Lo wesibili lo uyaphakela and naso uphakela isibongo sakho asisabereki khulu, kuberegwa leso sokuthoma lesi. Jamani umbuzo lo ngathi jamani yamochakala le. Nofanezile. Ngifuna ukuya lapho desokom ngithi angivali. Yamochakala le.
uyamlobola or bathutha umuzi kuphela? Qala sesi ne. Angithi ngichatile nangu ngisesibusi ngichathe nomehluli. Jama ngibuze kuhle. Angithi ngisesibusi ngichathe nomehluli. Ne? Yeah. And then ubaba mehluli uyalala. Bemehluli nakalalawo kungena untshebe. Untshebe nakangenawo. Ungithola nesokana nabantwana mhlambe 6 of 7 namunye umntwana nami angakamenzeli isiko abantwana bamvele basesebancane uyangena kusemaplasini la kwakhiwa ngedaka kwakhiwa ngani and then uyawukhulisa umzulu uyabona ukhulisa uyisela abantwana bonke angakalobola angakenzi next maruba uyisela bonke nakaqedawo uyathutha umuzi lo makhwani qotsha nawuthutha umuzi lo mara sowunontshebe mara umuzi lo ngwakamehluli nawuthutha nosematresteni nanifika eveza ubuhle bizwa siphi isibongo. Okay, ukuthutha niuse eveza ubuhle nisuka ngemaplasini soloko niuthutha akakaveli ngokwamalobolo. Awa. I-boyfriend yakho. Awungene ngembathi mlo. Then laba yakhona bese kuba kwabani bisehle? Akunasibongo akithi boyfriend mlo ungene ngembathi. Akunanto ayenzileko. Solo usabopha inthimba zalile ekuthomeni. Lo muntu lo usungenile nje ukungena kokuganga kwakhe. Bopha Ayisiganga ukukhulisa umuzi. No, manje yena zanga sabopha inthimba. Umuzi sisibusi ukhuliswa bafowabo lendodakho. Hayi umuntu na ungasibafowabo lendodakho abawukhulisi. Abawukhulisi lapho sowuyajona. Uzokwatshwa mahume. Awababamba mahuma, awababambi. Babanjwa lirala. Kuyaselwa la. Kana abantu ababhujelweko bona basathandana. All right. Angiyibambe so. Lesibusi kune plan. Askisi. Kune plan yanonayo yokusuka ngemaplasini ematrestini. Nokukhulisa. Mina ngazi next ngiyabuza ngifuna ukuhlathulula kuphela. Ngune nginabazo. No, sesibusi kuyavela ukuthi ngamanye amagama lo muntu useze ngembaji iye yena nanoma senithuthile nichinge ngale. Akhe sibale ukuthi ngoba uthuthwe nguye wayokwakhela ngale. Nisemkhathweni ke asibale njalo ifatensele. Mara nakwenzeka thola ukuthi kunomraro nyana okhona. Nithi niyaphuma niyakubososiyazi. Abososiyazi bathi kini amadlozi omabili ajame egedini nelinye lithi kukwami nelinye lithi kukwami enjalo ningayisolva njani? Awa. Yamadlozi lengibawakhe sisitshe siyinikele umkhulubonani kudlulwa njani lapho umkhulubonani ngibawa ubethe msinyazana ngifuna fortet usesibusi ahlika kunombuzo engifuna ukubuza umkhulutshani bezwe njengoba nabeke anikele ngaye iexample. Awa leyo iqale ukukhulu emadlozini. Na umthethe umuntu amfazi wamkhipha emzini kwakhe nathutha nisathutha umzi loyo wesibongo sakhe nawusa estande nefe nosfuneso leyo aleyife 50 emadlozini anginadlozeli yokungena lapho ngoba idlozi kuyena kosathome yena nakafuna umfazi lokho sathome aye ekhabo lendoda le yakhe ayomlobola ngobutsha. Ngiyathokoza ubaba umkhahle katata I put my head on the block Ngiyathokoza. Mkhulu Ntshanibezwe kunenkulumo oyivezileko lapha kuma soul ties lapha wakhulumisa ukuthi idlozi laka sesibusi liyakwazi ukungivalela ngemva kokuthi ngiyokurithana no sesibusi ngemva kwalokho ngidlale ngaye ngimbalekela salangililela and so forth. Ngikuzwile lapho now umbuzo wami naku sesibusi
siyazwana ukuthi sireturna kuphela akunanto ezokuvela ukuchinga phambili nakucedako ngiyakhamba ngiyamlisa naye uyakhamba uchinga lapho kunye namtjana she remains nalo wakhe umuntu baragela phambili ngivaleleka kangangani lapho lingimanya kangangani lapho ngoba nakusizwene ukuthi hayi khona sesiyareturna kuphela No strings attached. iye ngehliziyo wakhe mhlazana uzokukhamba kuzokuya ngokuthi uthini yena kuyamlilisa lokho or uyamukela na mara be rest assured ukuthi kwamlilisa elincane liyeza ukuthi amadlozi astrong la ngomfazi kuphela no newakho vice versa Newakho nangingakulimaza na une right ukungililisa. okay nginombuzo No, lamguni before Zwakele angivali ke ngakuvezela uthome wangena ungakalochisi nokulochisa sehla yeche nyaka omutsha papi ngiyatsha uzamuvale akwandre mguni right Singakhohlwa umbuzo kaMehluli. Singakhohlwa umbuzo ungakangeni kaMehluli. umbuzo wakho kusehla ngibawa siphendule umehluli la ngibamba nje 430 uragela phambili umehluli la ngikhulumbonani ubuzile umbuzo uthi kunomehluko na ithi ke ngibone mina umbuzo wami munye idlozi / noma ke ngithi amadlozi nabezimu yinto yinye na mkhulubonani into yinye amadlozi nabezima into yinye hlukane tigama abezimu namadlozi into eyi-one okay ngangenyoni kuyavela umkhulumbonani umlaphi wendabuko uveza ukuthi kuyinto yinye kephela ngizwe abanye bathi amadlozi ngokhunye abezimu ngokhunye umkhulumbonani kusho ukuthi bayaphambuka ngamanye amagama baphambuka amadlozi into eyi-one nabezimu yini kuhluka kwelimu ngabona amadlozi sizulu maybe I don't know yathokuthi asiwabizi kufana mara into eyi-one okay ngangenyoni nenge mfo kunento ofuna unombuzo landelela you're more than welcome ukukhwela phezulu umswekhethu sehla enyakeni omutsha angithokoze ngilochise woke umuntu okhona nabaphasi abangakhona ukungena ngenxa mhlambe ipaneli incane ngilochise nesithekeli sethu akhe ngibuze la bese ngizoba nombuzo olandelayo akhe ngithi mina kuyenzeka ukuthi mhlambe idlozi lemzini likunikela inhlanhla na umbuzo wokuthoma ngiloyo zokuba nolandelela lapho ngelemzini Umuzwa omuhle. kukhulele khona awukakhuleli khona idlozi lemzini likunikela inhlanhla kuyenzeka na okay mhlambe before umkhulumbonani angena likunikela sinjani mhlambe uhlobana njani nalo Be specific. akhe nginabe kune kwenzeka ukuthi abantu babeka umuntu ekhabo nabaceda ukumbeka bangasabuya then kuvela isikhothi sotshani lapho kuvele ini then accidentally mhlambe ufike lapho ubone kwanga wena umuntu lo ngilo enambekako ufaka ilitshe lapho niphahle lapho for 13 years naniphahla lapho izinto zenu zichuguluke zivele zilunge zinikhambele kuhle after 25 years bathi no umuntu lo ayisuye ngumbonani engikubuza ukubanyana idlozi lemzini liyakunikela inhlanhla na ngombanyana into leyo ikhona iye ibonakele emzini othize abantu baphahle libe nelirong engasilo lapho kwavela abantu balapho kwayokwenziwa i-DNA kwathola ukuthi abantu abayisibo balo kwathola ukuthi iminyaka leyo yonke nje bebaphahlela ithunela elirong mara into zabo bezivuleka sele kwathiwa ithuna lesilo lapho kuyenzeka ukuthi zivaleke na umuntu ongasuye wekhena uyakunikela inhlanhla ezirehe na
uzwakele very clean. Mkhulu Bonana ngazi bonyana umfunyana kuhle. Ngiyamfumana, ngiyamthola. Sizokuzwa ngempendulo. Ake ngimphendule so ke ngimchazisele so. Yeah, akhona angizwisise. Umuntu uthola ukuthi bona laba bebangasamazi umuntu loyo angithi. Wathathwa ngabanye, abanye bathi umzimu umuntu wabo. Bamnakelela. Banakalela umuntu loyo babuye bafaka lelitshe. Umuntu oleleko njengoba bona bamnakelela yena bese labathanda ngoba ngibo abamnakalelawo laba angasabathandi ukuthi angasabathandi angithi bona bebangamazi ukuthi ukuphi selala abalahlekela ngithi wabuye wathola abantu angabaziko uthi thola abantu abangabaziwa bamnakelela lapho bebamfakela nelitshe wajabula kakhulu wabaphinhlanhlane. So okay ngiyakuzwa mkhulu Bonana ngamanye amagama yena akanamraro lo muntu ofakelwa ilitshe lophahlwako ngokubizwa mnguni kungakwa Mahlangu. Yeah, angithi yena abantu bekhawo naye akasababoni yena selenzani selathatha laba besibongo lese abamphashela ngizwisa selathandwa laba abantu naye selajoyina abezimu laba abantu abamphashela ngesibongo engasiso sakhe ngoba laba abangeke bekhaba ubona ngathi bamlahlile enasho ukuthi bona abasamazi ukuthi ukuphi sekuba ngokwamnguni ngamanye amagama soba ngokwamnguni ayikhona zama kengibuza ntama mnguni jama asijama akhe ngenze so ngesikhathi umuntu alala kunezitho akhamba nazo ngaphandle kwesikhumba esibiza ukuthi ingubo kunomori kunenyongo mori inyongo asibala umori lo nenyongo zizinto lezo ongena ngazo ekorweni yekhenu othoko ukuthi ngingenile nakukudla nami engizongena ngakho ebandleni lekhethu ungenileke ebandleni lekhenu kuphela unyaka inyongo yakho mhlane ebhamukako lapha ngaphasi sele bakwamukela ebandleni lekhenu ubizwa ngesinye isibongo ebandleni lekhenu sele ungene ngalo ngomoru loya then lapho sebakubiza ngomnguni lithini ebandla lekhenu lese ungenekilwe la ngomoru loya bangenise ngawo sele bakubiza ngesinye isibongo. Mkhulu Bonana umbuzo lo phezu kwakho Bonana phezu kwami umbuzo lo awakuzwa wena Mkhulu Bonana that's why ngimchazisela angithi uyachaza ukuthi bamngenisile ebezimini bekhabo ngomhoro lo ngani bamngenisile ebezimini bekhabo bamngenisile mara angithi laba bebe straight bekhaba abasezi bazomphashela abamazi ukuthi ukupha ngithi bamnakelele bamkhulele benzeni bamphahlele benzeni umzimu uyabuya ajike aye kilaba abezima engasiwe bekhabo noma bamenzele njalo lapho phasapha ngithi selanakelela abantu isibongo lesi engasiso nomuntu wamthatha wamphatha kamnandi ukuyathanda wena lisebekhaba. So ngamanye amagama ubusehla sekasivezile lezinto azivezako ukuthi ungena ngani kusho ukuthi ngamanye amagama uyakwazi ukuphuma futhi kulela njarita athi ayikhona ngathi ngapha zikhipha ngapha uyakwazi ukuphuma Lotshani njani nivukile? Akwande sizokunikela ithuba mamme ungarakela phambili akhe ngimhlathulule la umuntu noma umenzele angithi njengoba ngichaza ngithi laba abantu aba bona bathe usibongo sababambiza ngomnguni loyo bambiza ngomnguni loyo angithi ujika wenzani
selaqale laba abamnesawo aba nawo umuntu omnesawo zokuhlala uya kuye msiyakuletha ngithi yokuphuma lapha uye esibongweni engasiso sakwesa from bona abantu aba angithi ubona ubalahlekele abamnesi. So babona ngizokubuyela emva la ekutheni ke ngathi mina I think before bangena abantu esinabo ngathi abezimu kusho ukuthi iqiniso abanalo ngoba bathatha ijojo wathi wena iye ijojo bayayithatha uyakhumbula. Yeah. So now naku nimngenisile ngezinto esihla sivezako angena ngazo ebandleni uyabona ukuthi ungwakuphi laba abangaphezulu kwethuna benza iphutha ngokuthi baphahlele kuye whereas yena ungaphakathi eJardin lekhabo la kwaMahlangu kodwa uphahlelwa ngoba kwaMnguni but ngoba laba bamhlambe bamphahlela ngaistrophezo romphahlela ngani uyanyamunga lapha phakathi kwale sibaya lesa abachiye vier sekaya ngapha ngakwamnguni ngibuyele ebagameni layo ukuthi kokuthoma ijojo bayithatha abanaqiniso manje naku sekwenzeka lokhu umuntu uyaphuma esibayeni sekhabo net ngonobangela ukuthi nina niyamgijimisa niyamphahlela nimenza kahle hle abanaqiniso ngamanye amagama iloyalty ayikho kibo ngilokho muse ekuvelako ngale nkulumo ilethako ekutheni kuyenzeka mkhulumbona nangazi. Yeah, uqinisile vele rek abezimu vele abanaqiniso ngabantu abaphilayo abezimu abanaqiniso ngoba bayakhona uyithatha ijojo bavume baphilise wena bayithatha ijojo njengabantu abaphilayo bayithatha ijojo abezimu bayithatha. Ubabumbonani mlaphi wendabuko umuntu osebenza ngabaphasi bakwethu kusho ukuthi uyazazi Janibezwe kusho ukuthi bayithatha mvuve lokho mkhulumbonani manje right ungakangeni Janibezwe ake ngizwe la emkhulumbonani ngani akhonakali ngoba angithi kephele ngizwe bakhulumisa ukuthi kunendlela abezima bacommunicatana ngayo nalabo abantu abaphilayo. I don't know how kodwa kunendlela bacommunicate ngayo be it ukuza mhlambe elokanjini ngize ngakuwe ngendumbeni ngifike ngendumbeni ungitshele ukuthi ubaba udinga 1 2 3 right. So now akhonakali ukuthi kungaba nendlela lomuntu afikela ngayo bekhabo laba bangamphahleli aphahlelwe ngorong lo ukuqhubeka kuyaphambili without ukulungisa that mistake ukuthi yena akhambe ayotshela bekhabo ukuthi hey phela ngiyathunjwa la sengiya ngesinye isibongo ngingasona sami and so forth. Akhonakali ukuthi kube na such communication noma indlela yokuveza lokho na ngoba khumbula ukuthi kukhona noma kuyakhonakala ukuzwa ukuthi batsho umzimo othile uzwa amakhaza and so forth. That's communication ivele ngakithi ukuthi bachuzwa amakhaza kudingeka ingubo and what not. So akhonakali la ukuthi hey phela ngiyanyomulwa esibongweni sami azaphahlelwe more than 20 years. Bafuna ke ngibuyele lapha ngibuyele endabeni lo yejojo leya. Oh okay. Khona lokho abezimu bayithatha ijojo that's why ngithi wena sowuhlala kamnandi ungavuma ukubuyela la ungahlala kamnandi khona. Ngiyafana mina nabezimu mkhulumbona kamnandi khona lalela bamngoli angithi laba bayamzuba bamtholi bese abafiki khona ukufika kuye bamthole benze izinto ezenza ngilaba ngani umzimu lo laba thina benza izinto benza worse what are abantu bami.
So ngamanye amagama uthi ukuthi wasekuphileni kwakhe umuntu lo beyangasingowesibongo eso. bengasisibongo lesi sisakwa Angithi mhlambe ulele asithi mhlambe ulela ngwakwaChigwana or what. So uphahlela babantu bakwa Sikhosana. Ngendlela oyibeka ngayo ukuthi ukuthi kwayena beyangasiso wesibongo leso. noma Net kade bamfithe. so mara nawe Yeah. umuntu nakunesawu uthanda yena okunesawu that's why ndithi abezimu nabo itshoto bayayithatha asikhulumeni Akunakuthi ngavela ibhudango, akunakuthi ngavela ibhudango endodaneni womunye ukuthi no man la njengayena umnguna ebuza nje akunakuthi ngavela isignal echoko ukuthi hayi man la kunenkinga la sona umrwana emphahlela kulo enibekekile litho la ayisuye wekhenu then ke kosalisuke lapha then inhlanhle zaselazisengaleza uzokhona ukuthi azibuyisa zilethe nangapha nakwenzekile ukuthi mhlambe bathole ukuthi la niphahle 25 years nakhama ngamaLamborghini siyavuma yiye then ke bayafika abanikazi hayi ukuthi bebangafuna umenzela net nabo besabasafuna bebangazi inaga isingaka nje angithi uyabona ukuthi emalokishini kwenzekala bakunikela umgodi naqeda lapho uyangcwaba ukhamba 2 years mhlawumbe uthola umbereko Eastern Cape usese ku probation or ubhala kubuya lapha bayachubeka bayaphahla nasele ubuya uthi uzokwenza ilitshe wena sebalifakile nani yokwenza ama DNA test laba abantu laba sebabanikela amaLamborghini then ke na ubuya khona uzokwenza okhunye lapho okurehe uzokhona ukuthi enze both amaLamborghini lawo lethe ngapha nangapha ngiyakholwa uyaconfuseka naye nakunjalo kose ukuthi kukhulunyiswane nabantu abo bona ebabuye bamsoma babuye basomulule bambuyise kakini ngibawuza lapha yezwakala So mibabumbonani indaba zokuthi maybe balahlekelwe lithuna baba sethunene li wrong. right ngibawubuza lapha wethu Abaka mso. mkhulubonani kuyezwakala konke sekusele nemzuzu emncane hle but ke engifuna ukukuzwisisa la njenganje naku in the midst of everything le evelako ukuthi abantu balahlekelwe lithuna ngoba kade bakhamba bla 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 bafake ethunene le wrong akhe ngithi ngifaka ethunene le wrong mina sele ngifaka ethunene le wrong lamela angikafaki kilo and then leli lingipha inhlanhla lela lami mangingakafaki kilo ngifake ke lomunye lela lami ngabanye amagama sekuba ngilo eliba isikhotha and everything and then ngiba ungizwisise so lami alisadladlaheleki lo wami umzimu akasadladlaheleki ngendlela efaneleko akasanikelwa litho ngabanye amagama and mina I'm not doing it ngabomu kodwana ngikwenza ngoba ngifake endaweni wrong kahle hle mina ngiyalinakekela ngokwazi kwami ngiyamhlahela angidlaheli yena dlahela wakwamahlangu kwenzekani ngaye esikhotheni apha uthini kimi yena sele nginesa kakhulu lo umuntu okungasuye ekufuze ngabe ngiyamnesa uyakuflathela yena sekubereka lo yake so ngamanye amagama njengoba angiflathela ungiflathela ngokuthi ngimdladlaheli and then lo nguye ngimdladlahelako nguye obamjojo kimi ukuflathela ngoba uthi watch ukuthi ambhedelisa nguyena loya omenzelayo loyo okwenzelayo nguye uzawubona ngokuqeda vana ke ngizwe ukukhulunyiswa indaba yokuthi bakhamba nathi okanye ke ngithi esikhulukazi na umuntu wabo bakhamba nawe and all that abezimu right or wrong
Alright bakhamba nawe. ngamanye amagama bayazi ukuthi ngenza Bayazi yonke into. so nakangibonako ukuthi ngenzela loya uyazi ukuthi ngenzela loya kodwa na uthi uyazi into engiyenzayo uyazi ngenzela yena mina angitsho Yeah. ungiflathela njani Ngikhaze so. Ngifuna ukuchazela wabungona uzwisisa ngithi. Ngichaza indaba sengibuyisela indaba yakababa lo ayikhulumileyo. Wayibona? ubaba ukusese Wena ya ukuthi uyibeka ngokuthi wena ulungisela lo yangithi omunye loyo ongasuwe ekheni loyo. Ya angithi wena umlungisela lo ongasuwe ekheni lo wena uthi ngwekheni. Wena wenza vice versa ngithi. Ya nawenza vice versa. Vele loya angeke akhuthale akhuthalele ngoba yena wenzele umuntu wrong. Ya nawenzela umuntu wrong loya umuntu wrong loya na umenzelawo ujika naye azenze abezimakho naye selajika abemzimakho ngoba wena unese yena mhlawumbe nebekhabo bebangamnesi yena bekaphaphalaza khamba konke nje bangamenzeli ifoko lo wena ufikile wawumenzela yonke into uzokuphi inhlanhla vele. Ya uzokuphi amachudu ngoba yena umenzele naye alindrile solo bekhabo straight abamenzeli ngendlela uyichaza ngabo. Angithi nina anazi ukuthi loya wenzele umuntu wrong. Ulise weekend awazi ukuthi lo wrong ukuthi weekend kanti ayisiweekend uzokuphi inhlanhla loya weekend loya straight uyokuflathela yena sekubereka loya ungasi isibongo sakho loya. Okay ngikhuluma no uyezwakala mkhulu njani bezwe kuthiwa kukhapha kuba netshotsho enikelwa bezimu bayamukele kuthengwa mina. Hayi leyo mina ngiba ungayifakaza umsekethu ngifuna ukubotshwa nginombuzo mina ya ngoba uveze ngaliphi indlela uveze ngendlela yokuthi abantu bayakwazi ukuthi bathathe imali bachinge ethuneni la kwaMnguni ake ngithi ethuneni la kababa ya netlapho ngiba uyibambe lapho kuyaphahlwa emathuneni na. Alright mkhulu Mbonani Uthi kenziwani amngwe? Umbuzo uthi nabayokubawa edlozini lami ethuneni apho wenzani kuyaphahlwa kane ethuneni na? Ya kuyaphahla uberegisa isinefu kuyaphahla kuyakhulunywa strong. Yeah. Naso mkhulu utsho ubabunani umlaphi wendabuko. Ya umbuzo wami ngiyawulandelela. Nakuphahlwa ethuneni ukhuluma nobani ethuneni ekubeni ekhaya kwenziwa isibuyiso umufi wabuyiswa? Wabuyisela kuphi ekhaya? Iye. Abantu ureke nakhuluma njalo ngithi kwenziwa isibuyiso wabuyisa umzimu ekseni ubuya abuyele emathuneni ngithi. Ebusuku abantu bokuphahla ebusuku ukuphahla nabakuthatha izinto zakho zithathe ebusuku abathathe emini. Okay, ithi ngiba ukuyichaza so. Ngikhuluma ngabantu abaloyawo. Sizokufika kabaloyawo. Ngesikhethu umuntu uyabekwa after 10 days abanye benza 7 days abanye benza inyanga. Kuyiwa emathuneni kwenziwe isibuyiso umufi abuyiswe ngekhaya. Nakabuyiswa ngekhaya usiwa emsamo. So ubaba uMbonani uthi umuntu lo esimbuyisako ekhaya uyavuka ekseni athwala into zakhe akhambe abuyele emazindleni na? Yeah, umuntu oleleko. That's why bathi kuphashwa ntambama ilanga lokuchinga or ekseni.
ekuseni ekuseni nakusawa kuthoma ukhanya ubuyele emathuneni ntambama ilanga lathingana kuthoma ukuba mnyama uyangena. Yeah. Okay. Okay. So Thuta abantu bathi lale ngokuthula mara thuta bakalali msondo bathewukela. Yes. No, okay. Mina umbuzo wami usaqhubeka ukuthi nakuukuthi benza i-up and down engaka yokuthi wena ubaletha ekhaya bese bona bazibuyelele emathuneni. Navane kwenzeka wena ufike uphahle emini chukuthi awuzubathola ejardeni. Ngamanye amagama chuthi mntu uyokuphahla emathuneni. Yeah, that's why kuthiwa emini iphathwa emini akuphahlwa kuphahlwa ekuseni nantambama. yazi into le yokuphahla emathuneni nokungaphahli emathuneni amsikisi ukujampela ngazi ngayichaza ngithini because angithi imbongo azifani. So abanye abantu abaphunyelwa lilanga emathuneni, abanye abantu abajingelwa lilanga emathuneni. So ngicabanga ukuthi kufanele uphahle ngendlela wena wazi ngayo. Ngiba ukungena kancane. Yabona into yenza ukuthi abantu bagcina baphambuka noma benza okuphambene nokulunga ukuthi kunerasi angazi ukuthi ingakubani irasi bakwethu ngibawa ongakhulumiko sije simutile ungarakela phambili Jambes Umyuthile uJelfes lokhazana angithi ukuphahla mina ngicabanga ukuthi manje ngendlela yami mina ngicabanga ukuthi kuphahla emathuneni nekhaya sekuyafana ngoba foreign phuma musinakhuluma nanifika emathuneni kodwa nakhuluma nani kuya kodwa nakhuluma sekuyakhulunywa khulumeni mina umuntu isokuthi mina indlela engiphahla ngayo angiphahli ngendlela mhlambe or engayiboni ebantwini abadala or ngiphahla ngendlela engikhotsofata ngayo. Mina nangifika emathuneni angibizi uma njengabezimu uma ngikhuluma naye njengomuntu osaphilayo like nakuthi ngilile ngiyalila nakuthi ngimxoxela indaba ezimnandi ngiyamxoxela ngiyakhamba. So angazi ukuthi nangenza njalo ngithi ngiyaphahla or ngithini. Mina uma ngiyaxoxa naye ngifike ngixoxe emathuneni ngisikhambele or nalapho esenza khona isibuyiso kwenza ukuthi uma ulibeke la elitshelo ngiyafika lapha ngithi mara namhlanje ngidonruke emathuneni ngijama la ngiyaxoxa ngiyamtshela ukuthi ngidonra ukuze emathuneni ngiyaxoxa ekuseni ngiyahlalela. So angazi lele i-right or i-wrong mara navane sengithi i-right ngoba seku-right mara ngiyosokuthini mara lezi nenkulu yazi. Ikinga ukuthi sisuke sithi mina ngingumahlungulu or ngingumahlangu omunye athi uDlamini ethuneni asiphahli isizathu sokungaphahli ethuneni ukuthi umuntu oleleko niyaphuma ekuseni nimphekelele nesitshaba niyombeka endlini yakhe yokugcina niyokubeka ithambo lelo likhamba nomoya. That's why kuba nesihlahla evane nisibone sikhulunyiswa lapha bese sikhamba nomoya kuthiwe siyokubeka endaweni lapho yokugcina bese sengithuka bese uyabuyiswa ukuhamba kwesikhathi okukhulumileko asikakubambi njenganje ngingazi ukuthi asikakubambi nofana abanye bakubambile na Inga. Kina sambama nguwe kinga mbona. Qhubeka njani bezwe? ukuthi kusho ukuthi angekhe kwamhelebha ukurakela phambili mnaka because umkhulumbonana kamuzwa. Hayi nje sengiyamizwa. Okay. Engazamizwa. Okay, ungarakela phambili Jambes. Uyabuyiswa umuntu oleleko lo, ubuyiswa ejardini, ubuyiswa mndeni. Bese nakabuyiswa mndweni, ubuyiselwa ukuyokubekwa ebandla lekhabo. Yikoro uyokubekwa ekorweni yekhabo. Bese ngale kokufa kuna ngendlela abahlangana ngayo bona. Ingakho uze omunye athi
azange anginangubo ngizwa amakhasi. Kubuyelele Jambezwe. So yangizwa nje. Yeah, no, ngabona sekuba nomoyanyana kancane ngaphandle lapha. Uyamcunda. Ya, ukhamba uyangilahlekela nami Samsolufu. Janibezwe. Yebo. Akhe sibanikele ithuba bayamuzwa bamuzwa clean then bazasiveze. Kupanel nisangizwa musa. Siyakuzwa. Okay. Sizabachazela. Umuntu nakabuyiswa ejardini ubekwa ebandla. Bese ngokuhlukana kwamasiko kula kuhluka khona ukuthi ubani ubekwaphi yiloya ngumamezala kahlala nobabezala bahlala so na so. Bese emathuneni reason kungaphahlwa ubuloyi busemathuneni ene sekusele ithambo emathuneni. So nasele uyokuphahla emathuneni kose wazi ukuthi so ukhuluma namanaba wekhaya ngoba umuntu enimbeke lapha akasekho kusele ithambo lel abalenza amakokonyana. Mara lokhu okumzimu komoya eseko seni communicate nabo naniphahlawo kusejardini ngoba niyile nayo kwenza isibuyiso nakubuyisa nakuletha ejardini. Ukuthi uyavuka abuyele emathuneni godi kusasa abuye ejardini angazi mina. Mara mina ngelwazi lami umuntu nambuyisa ubuyele futhi ingakho nasele before niphuma ngizwe omunye athi naniphumako ekhaya niyakhuluma nanoma nibuya niyakhuluma. Navane niphuma nikhulumela ukuthi nanikhambako endleleni kungabi nemimoya eniphazamisako ngoba ningafika emathuneni ekuthola ukuthi senilada sebamthethe bayamsebenzisa. So nenzelela ukuthi nangabe bayamsebenzisa kuba nesiga esenzakalako nisaya lapho kugcine kungasakhambi ngendlela ekufanele kukhambe ngayo noma kungakhambi ngendlela ekungiyo. Mara yokuthi niyamthatha nakafika ejardini bese ekseni uyavuka ubuyele emathuneni entambama uyabuya godi angazi mina. Nokho ilwazi alifani. Ene ngiba ukudlula nalayo ukuthi amadlozi owaphahlela 15 years kungasi isibongo sakho akwenzele kuhle bese naseluya kwekhenu njani. Idlozi ekungasilo lekhenu alikho into elingakwenzela yona ehle, number 1. Number 2, na uphahla esibongweni kungasiso sekhenu kose wazi ukuthi amadlozi ekhenu akakuzwa nalabo abakuzwa ngoba omunye nomunye unelungelo lokukhuluma nedlozi lekhabo. Ngikho umuntu basi umzimo wakhe umuntu nomuntu unedlozi ngesikhuwa bathi guardian angel. Na ukhuluma uphahla noma ukhuluma njengehlanya ukhuluma izinto, that's why bathi ngomlomo wakho ukhuluma okuhle ngoba na ukhuluma okumbi ubiza khona okumboko. So i-guardian angel ihlezi ilalele. Na uphahla endaweni e-wrong noma ubiza isibongo esi-wrong abezimu bakho bayazi ukuthi uyazama mara uyahluleka, bayakubona. Ngithi i-guardian angel inawe iyababikela ngoba iyababona as much as uzokuhlaga ukusithola isibongo mara i-guardian angel izobatshela ukuthi no umntwaneni uyazama mara ikinga inalo nalo mhlambe bakufihlela isibongo ori ubabakho bafihlela yena. As long as uzama ukuthi uya esithubini uyaphahla, that's why vani ngadvise abantu ukuthi nabafika esithubini baphahla bangabizi isibongo sekhabo nebesekhethe emkhulu. Abathi bogogo bekhaya nebekhethe emkhulu bephelele lapho bachubeke nenkulumo ngoba isibongo esisiberegisako mina nawe njebe sitsheliwe sizwa batsho ngezethu asazi nathi batsho ngezethu akunanto esingayenza sikhule bathi ngezethu mara sizokuzwa
ngethamba uphuka mhloko oluphuka mhlazana lizaphuka ukuthi no isibongo ebengisiberegisa akusiso sami nguzibani bani mara ukuze impilo wami mina ichubeka izinto zivuleke yingoba iGarden Angel ami iyangibona ukuthi ngiyalinga ukukhuluma nabezimu bekhaya mara ngibatholi ngilinga ke bezimini abarong and abezimu abarong abakwazi ukungenza kumbi ngoba ngiphahlela bona kuliphutha eliza nabazali nami ngokubalalela so alikwazi ukungenza kumbi idlozelo sele ngilitholile okungilo idlozi lekhaya nginelungelo lokuyoluphahlela lingenze kuhle nalifuna ungenza kuhle angithi awuzuligatelela and ukuphahla akutsho ukuthi into zakho zizokuvuleka ukuphahla kukodwa kutsho ukuthi ucommunicate nabantu nemvelaphi yakho not ukuthi into oyifunako le izokwenzeka it's something that it's not guaranteed ukuthi izokwenzeka uyabawa nabavumileko bavumile nabangakavumi abakavumi. Yeah, no, Mkhulutshani Bezwe ubekile khuluma amambala ngiyakuzwa desukumngi le oyiveza kule nangakhekhethi sibuyele emva kancane ngiyivezile Mam J Mkhulumbonani la ngithi mina uthi ukuthi ngoba kuthiwa banami ababoni ukuthi ngisendaweni wrong so now nangiveza uyakhumbula ngiyiveza Mam J. Yes nanithi basiqalelele abakhona ukwenza i-communication nami bangitshela ukuthi la ukhona akusikho chingahlangothi liphi. Yeah, exactly. Now nangu uTshani Bezwe uletha lento bengiyiveza Mkhulumbonani ukuthi mina ngiyiveze ngesintu ukuthi abahlala balana nami vane nitsho njalo so ababoni ukuthi ngisendaweni wrong na and lo senda kwabo na so uMkhulutshani Bezwe uyiletha ngeGarden Angel ukuthi ngiyo nangizwile man. Yeah mara ke sikhulumeni so yeah bantu beNkosi lalela ngena ngendlela akhulumana ngayo neyikolelo yakho mina ngendlela engichaza ngakho kala mina nginomzimo olichangana engingamaziyo ukuza kimi azokhulumana nami ulichangana ayisuwe wekhaya simachangana singeba kwambonani uma ngokwamaseko asahlobana changana lapho yeah ngikaze so babumkhulu mina network nabezimu oh naTshani Bezwe mnguni uTshani Bezwe ungasamkhweza kupanel mara ngenzeni mina angasakhweza ngelinye ilanga no mara mkhulu idlozi liyakhamba ekuseni libuye ntambama sisodwa la khe ngibuze la Mkhulutshani Bezwe mina ekhaya khe sengithi khe ngikhulumele mina for ekhaya mina ekhaya ngikhule kwenziwa isibuyiso ne mara ekhaya angikhumbuli ene azange khe ngibone zange khe kubuywe into lengizwile ikhulunywa amapaneli amanengi yokuthi batsho kubuywa nelitshe kwenziwa manje thina singabuyi nawo amatshelayo ukuthi abantu sibabeke kuphi isibekaphi into yethu yokuthi singaphahla emathuneni ukwenza isibuyiso yazi ikinga yabantu abanzima yini
abanye ba-imposa izinto ngoba babadala. Ukubuya nelitshe emathuneni benzelela ukuthi bangakhohlwa, bakhumbule ukuthi lapha babe kubani, lapha babe kubani, lapha babe kubani. Abanye babuya nehlabathi, mara akunagandelelo lokuthi mdubuye nento. Angithi mphahlo, ufika uyaphahla, uyaflathela, usacala emuva tota ekhaya. Na ufika ekhaya, niyatsho, sikubeka la zibani, uhlale la, nasizokufuna ukukhuluma nawe, sizokuza sokukhuluma nawe la. No, mina i-question nami ithi mina ekhaya ngikhule kungabuywa nehlabathi leyo, zange khe ngiyibone ihlabathi leyo kubuywa nayo. Mina khe sengithi ifamily engisurrounded yona nakuthiwa kunomphahlo kuyiwa emathuneni, ngingathi ekhaya kuphela, but ifamily engisurrounde nayo nabathi banomphahlo kuyiwa emathuneni. So ngibona ngasuthi or sisalele emuva or senza izinto wrong, and nangabe senza izinto wrong then ibhande lilide khulu elenza into wrong. Uya understand ukuthi ifamily engiclose nayo i-blood related, abomrami bekhethu, uyayibona ukuthi iyide kangangani into le. Akhe ngibeke so, yabona ukuphahla emathuneni kunobungozi bakhona bubodwa, ngoba ukhumbula ukuthi abantu bagange emathuneni. Nangizofuna ukukufaka idlozi, ngithi mina ngifuna uzokuthwasa, ngithi hey unedlozi kanti wena kose uyokusela amapilisi, into engiyozididiyela lapho, into yemathuneni ikhona. Nangizokufaka inilwana, ihlabathi emathuneni ikhona. So you can imagine ngibereke into zethuna lekhenu, and ithuna lekhenu angizoliberegisa ngingachiyi into zami kilo, and angizokuthatha udadweni ngimenza utokoloji bese ngilisa ithuna linjalo, nalo ngizolithintathinta ukuthi ningafiki ningiphazamise lapho nangizoma utokoloji amongo udadweni ngingasamtholi. So na uyokuphahla emathuneni uletha indweza zokenjaya or utela mina indweni zenzawo, ngoba na uzofika ukuthi dadwethu Sibongile zibanibani, ngimo umntwana kaZibanibani, ngiba umbereko, ngivele ngithi Sibongile vala. Nje ulala, siyokulala sithukiwe nje ngenxa yakho. Futhi usayini. Hayi manje isiqinisile nami Nje ukuthi bashathatha umuntu nje uyasithusa nje umkhulu. Umkhulu nje uyasithusa, mina ngibuza. Notoli yakwande, happy new year. akwandre happy new year. Indaba ezingaphazi maphorotla vele sokulala kabuhlungu. Indaba le uyabuyiswa asiyazi thina solo sabangaka. Ama-account la yaholelwa Jeanette. Akaholelwa, wena uyaholelwa uku-Big 60 nje. No, mina i-account abanye mina i-account ami ngikhulumile ukuthi i-account ami kaJason ngifuna ukuyiberegisa back, but angikhona ukukhwela kuma-live ngayo. I don't know what happened. Ma'am Jason, umbuzo wakho ngophendula so. Ukuya emathuneni akunagandelela ukuthi buyani nelitshe noma nehlabathi. As long kanina nizokufika lapho nikhuluma into ekufanele nikhulume or nizokuthatha umuntu ekose nimthathe, isibuyiso asidingi ukuthi kube ne-object eniyiphathako naniyokwenza isibuyiso. Niyafika niyamtshela ukuthi asikamsekhaya, nengambala nekhaya. Nanifika ekhaya niyamtshela sikubeka la, abantwana bakho bazakulila la or thina nasinenililo sakuza sokulila khona la, ichayini. Leyo yokubuya namatshe yimereko, ukubuya namahlabathi zimmereko lezo, and ufaka amabhadi ejardini. Isibuyiso esisine time frame. Awa. Mara kubalulekile ukuthi usenze before ihliziyo ilokani iplaster, ngoba yanga plaster labo mthatha. Yabona sengikhalme kanengi. Mara ngikutshela yazi Manjekani angimuza umkhulu John Bezwe uthi kodwa umabhadi mabeze ejardini. na uthatha ihlabathi noma ilitshe lemathuneni. Oh, okay. Akusiza ukunifihlela. Kunabantu phela Ma'am Jason,
bangakuberegisa ne ulele nomuntu wakhe embhedeni mara wena uloya kozibani uthunyelwe and ungabanjwa lapho mara ulele nomuntu wakho afeke akha awu kani wangikheni weweka amarafiri ubanjwe njani kude kangaka asiyilise baza kubuza khulu ya nosiza kubuya bakwethu ngicabanga bonyana sibekeni lapha ebusukwini banamhlanje ngicabanga bonyana sibekeni lapha emkhulumbonani yebo ba ngibawa umkhulumbonani mhlambe atsho amezwi wokulayelisa newokuyelelisa ngesihloko besisiphetheko ebusukwini banamhlanje nangakho konke esikhulume ngakho aveze nokubana mhlawumbe abantu bangenza sinjani ekutheni bahelebheke awa ngiyabayelelisa abantu abalalele bonke ukuthi bazitsheje bangafeli phakathi bakhona ukuncedeka baye ebantwini bakhona ukubanceda ngoba impilo le iyincane and impilo iyasekelwa ngesikhathi sanje impilo iyasekela abantu bacalana nempilo zabantu banenga abantu abangakalungi phezu kwabantu banenga abantu ebabathethe inhlanhla nje sebabantu abaphila ngenye indlela baphila ungathi mahlanganya njani babathethe inhlanhla abantu babereka ngenhlanhla zabo kose bona baziphumele baye ebantwini abantu babasekele bakhona ukubahelebha mkhulumbonani siyakuthokoza sithokoze kwamambala isikhathi sakho usokubana uzokuba nathi ebusukwini banamhlanje sakube buthongo ongakwelapho ehlangothi ngiyathokoza wamnguli aha bakwethu mkhulutshani bezwe just a quick one untombikazi lapha uthi manje ngiba ubuza nakuphahlelwa ekhaya abaloyi abakhona ukugangela indawo le eniphahlela kiyo na ingakho babuyiswa ekhaya ne ekhaya akusikaningi ukuthi umloyi akhone uku-identifya la nibeke khona amadlozi so ukuphendula umbuzo kuyenzeka unless ekhaya niqinisile okay no umloyi akavimbeki ngaphandle kokuthi umvimbe wena okay ngithemba bonyana uphendulekile dadwethu ntombikazi and then uAlwande uthi manje na uthiyelelwe ngedlozi elimbi wena ubanjani idlozi elimbi ngelinjani kosa ikinga ukuthi ubuza kuma comment ngoba ukuthiyelelwa uyathiyelelwa into ekuhlanganisa nokuthiyelelwa ukuthi uyokuthokoza igama lokuphela ukuthi lona belenzani akukunamatheli lokho alright no kuzwakele uthola bathi mhlambe umuntu bekaliginza babiyeze ngegama lakhe bathi nawe mhlambe uzakuba iginza so okay uphendulekile ngiyacabanga ngendlela oyiletha ngayo bakwethu sibeka lapha esa9 ebusukwini banamhlanje sinjengokungibawa mkhulutshani bezwe ngiyathemba bonyana njenganje sekwanele kwanamhlanje ngingazi bonyana nodoli bekhona wena ofuna ukukubuza bengingakakubuza dadwethu akusekho ngakubuza so uthukwe kuHanogo nathi sengithukwe khulu ngokulala kabuhlungu nje hawa kuza kulunga Mam J amezwe ukulayelisa mama Baba Mnguni network kamle yang farafara nje yamphosa ya seyikhambile bamraro mara ya farafara mara uzamadindwa uthi ungavali mara kakhweli khwela uzokubuza musi seHanogo kwanje ukuku sokulala nje thina sokulala nje Hanogo kwanje sokulala nje
Sizokubonana So uzobuza ngomvulo. umbuzo ozosibamba until 11:30 kusokulala nje from 7:30 sila. nijahela ukulala Baba Mnguni sithokoza ukubuya eminyakeni omutsha zange sivalelisane ngoDisemba sesabona ama status. Siyathokoza into zibe ziningi. Jeanette. No, sithokoza kwamambala Mam J. Sithokoza kwamambala. Jason kanti kulalelani imhlele kulalwa koma ukulalwe namhlanje Mkhulu Tshani Bezwe. eh Mkhulu Tshani Bezwe. akwande Ama-calls nje sowavulele ngoba nje nakho uyakhona ungena kumapanel. iye Wo. Hayi Sehla. idlozi lakho liyavuma nalo livala ama-calls ngoDisemba. yini uhlutshwa isipiritual husband Ngiyathokoza Mnguni, ngithokoze nawo woke umuntu Hayi. ube nedatha lokuthi angene nawulaleleko le phasi le. Ngithi asiyibambeni sihelebhaneni omunye nomunye sibone nokuthi siyanjani phambili. Uzimanithethu basi. Siyathokoza Mkhulu Tshani Bezwe. Sithokoze. ngiyathokoza ningalali kabuhlungu bentwana bekhaya ubuloyi bukhona nanoma ngekhe nibone nje abanye mara bona bukhona so nihlale niphephile man nithandaze nisaba nokuthandaza nina aye ngizwe abantu bahlukanisa umsamo nozimo kuzaba yi-conversation yangelinye ilanga but i-advice engakuchiya nayo as long as ukhamba emvelaphini yakho esikune uchubeka uthandaze wenza into zekhenu mara na uzibona ukuthi zinobusathane ubaleke zolonga zisikune hlala kusasa not gelinye ilanga wayilife akusingiyami Sikho kusasa sikhona Friday Friday. Friday. Notoli mhlapa mezokulayelisa. Alright, unyamalele bakwethu ngikhulu kwamambala ngithokoze nonke enibe nemfakela kuma comments and all that. Zamadindwa tatwethu sesizokubonana ngolosihlanu lo nginomngcwabo engizokuba kiwo ngalezi nkathi vele bezobe kade ngakhamba ngisemngcwabeni loyo sizohlangana ngomvulo bakwethu sizokurakela phambili ngomvulo next week akube buthongo akhe ngithi konke okwenzako akube ngilokhu okuphumelelisako nokholelwa kikho begodwa uthi ukholelwa kikho njalo kuphumelelise. Ungasaqala ukuthi loya wathi kuba nama contradiction and all that. Wena lokhu ohleli phezulu kwakho nenge kukuphumelelisa namtjana kukusaphambili. Mntwana ekhaya usendleleni elungileko. Rakela phambili netkhona apho singele. Zame ngamandla wonke nokuthi ke sikhathe into yetshotsholi bakwethu akube buthongo